Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rutenge bashyikiriza amakuru atosoye abajirabana n'umutekano politiki ubanyira abakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe imirwano ikomeye iri kubera muri teritwari ya Warikare kuri uyu munsi mu misozi by'ayitwa Buwene. Turaza ro kwakira n'umutama uri mwabiri abice ndetse n'undi uri mu bice byo muri Sud Kivu batubwire ibiriko biragenda vyibonekeza. Ariko mbere yuko tubakira reka tubanze tubabwire uko ibintu bihagaze kugeza amagingo ya muri bice bya Buwene mbere yuko tubakira. Ni kuri iki cyumweru ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda 2025 mu gace kayitwa Rubereki muri Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru akomeje kugaragara imirwano ikaze hagati y'umutwe wa AFC n'abazarendo. Yirakaba ari imirwano ikomeye yateje impagarara nkuko amakuru ava mu baturage ariko arabitwereka muri aka gace. Aravuga ko imirwano yatangiriye mu bice bitandukanye kuva ku munsi w'ejo kuwa gatandatu bw'abazarendo bagabaga igitero ku birindiro bya AFC birereye ahitwa Kasopo hafi ya Kashebere. Ibi bitero bikaba zarakomeje kugeza ubwo abarwanyi b'abazarendo bageragezaga kwinjira mu misozi yitwa Buwene iherereye ku rubibi rw'imidugudu ibiri ariyo Rubereki n'ahitwa Waluyo Yungu ahazwi nko kuri segiteri ya Duanyanga. Ibi bikaba byemezwa rero n'abari mwabiri abice. Uyu musozi ukaba ufite agaciro kandi gakomeye mu rwego rwa gisirikare kuko utanga amahirwe yo kugenzura inzira ihuza Warikare, Masisi ndetse na Rucuru. Bikaba rero bizatumye umwanzi wese ufata ibirindiro ashobora kugira ibikomeye ku bijyanye no kugenzura umuvuduko ndetse n'ingendo zigaragara muri ibi bice. Amakuru atugeraho yize waravuga ko mu mirwano yo kuwa gatandatu intwaro ziremereye n'izoroheje zakoreshejwe ku mpande zombi. Ni mu gihe kandi kuwa Mungu kuri uyu munsi mu gitondo amasasa akomeye yakomeje kumvikana hafi y'ikigo cy'amashuri cyitwa Institut Muanifu kiri Kashebere, bituma abaturage benshi bahungira mu misozi abandi berekeza mu misozi miremire yitwa Waniyanga. Umwe mu baturage waganire n'itangazamakuru yagize ati tumerewe nabi, abarwanyi bamaze iminsi bahanganiye hafi yacu. Kuwa gatandatu twumvisha ibisasu biturika mu misozi yitwa Buweni, ariko uyu munsi ku cyumweru amasasu yarushijeho kuba menshi kandi cyane. Abana n'ababyeyi bahungiye mu mashyamba kandi bari mu buzima bugoye cyane. Ku rundi ruhande rwa Wazarende iki gitero cyatangijwe kugira ngo bahagarike gahunda ya AFC yo kwigarura ibirindiro biri muri Warikare, aho uyu mutwe uvuga ko uri gushaka uburyo wakigarurira inzira zihuza Kashebere, Kicanga ndetse na Pinga. Ku rundi ruhande rwa AFC amakuru atugeraho aravuga ko kuva mu gitondo cyo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda bahagaritse ibikorwa byo kugaba ibitero bishya, ahubwo bagahugira mu kongera ingabo no gukomeza umutekano mu birindiro byitwa Buwene kugira ngo badatakaza uwo musozi ukomeye ku bijyanye na position strategique. Nkuko rero bigaragara situation iracyari mu buryo bwo guhungabana, aho abaturage benshi bo mu bice bya Kasheberi na Rubereki bahangayikishijwe cyane n'ihagarikwa ry'ibikorwa by'ubuhinzi ndetse n'isubukurwa ry'ibikorwa bitandukanye bikaba bikomeje kuba gaterera nzamba. Hari amakuru avuga ko bamwe mu barimu n'abanyeshuri kuri ubu batari kubasha kujya kwiga bitewe n'ibiri kugenda biba. Umwe mu batuye muri bice yagize ati turasaba ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo abaturage bacu barindwe. Ibi bitero bimaze iminsi bihungabanya imibereho n'inzira z'ubucuruzi zarafunzwe kandi abaturage batinya kugera ku masoko. Imirwano ikomeje mu gihe Wazarendo ndetse na AFC bikomeje kugenda bivugwa ko bo bari gutegura imirwano ikomeye mu gihe aho hakomeje urugendo rwo kurangiza ikibazo. Iyi mirwano ikaba ikomeje mu gihe Warikare isanzwe iri mu duce tugoye mu
bijyanye n'umutekano kuko AFC yafashe ibirindiro bikomeye kuri Buwene, bivugwa ko ari ikimenyetso cy'uko uyu mutwe ushaka kwigarurira ndetse no kwerekeza mu bindi bice kuva wafata Rucuru ndetse na Masisi. Bikaba bivugwa ko kuri ubu ibi bice bikomeje kugenda bihungabanamo umutekano. Kugeza ku mugoroba w'ejo, amakuru yagaragazaga ko Wazalendo ikomeje kugenda nayo yongera abasirikare ndetse n'ibikoresho muri ibi bice, ibyo benshi bashingiraho bavuga ko imirwano ikomeye igiye gukomera cyane. Banywanyi reka dukomeze amakuru yacu twumve Mutama ivyo adutangariza. Mutama, waramukanya amahoro y'Imana? Mwaramutse neza bwana mumenyesha amakuru. Yego, twaramukanya amahoro atangwa na Yezu Kristu, turashima Imana. Tukaba rero tugira ngo turabire hamwe ibiriko biragenda byibonekeza cyane cyane mu bumanuko bwa Kivu ndetse no mu buraruko, aho wari umaze kumpa ubutumwa umbwira uti ruzindutse rwambikana. Yego, ruzindutse rwambikana ni nyuma yuko n'ubundi byari byakomeje kugenda bigaragara ko impande zombi ziri kwitegura. Yego, ubwo nko ku munsi w'ejo umutwe wa M23 wohereje mu misozi miremire y'umurenge ubufasha, deployment yakozwe. yego, yabafasha nyine bagiye gufasha twirwaneho mu misozi miremire. yego, ngira ngo urabizi ko no mu minsi yashize babohereje abantu, ariko noneho ku munsi w'ejo bwo bohereje abantu benshi cyane mu mikenke b'abasirikare. Yego, wenda twari tukiri mu mfunyapfunya, ubwo uri buze kubituramvurira turabe ibiriko biragenda biba, ariko ndagira ngo unyemerere dufate iminota mike tubanze tubwire abadukurikiye imfunyapfunyo y'amakuru tugiye kuramvura muri aka kanya. Muri aya makuru turaza kugaruka kuri offensive operation cyase offensive a grand chere, igitero kinini kiri gutegurwa mu buryo bwagutse muri ibyo bice bya Mikenke. Turaza kutubwira ibijyanye n'abasirikare benshi Burundi bakomeje kurungikwa ngaho. Turaza kandi kugaruka kuri Moavre do Bambardoma iri kugaragara mu bihe bice, cyane cyane byo mu mujyi rwagati, umujyi wa Uvira, kuko harimo haragenda humvikana mu bihe bitandukanye amasasu, ariko kandi nanone ukabona yuko bishobora kuza kugenda byiyongera. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na operation defensive fortifiée, kubaka ibirindiro bitandukanye mu bihe bice, mu bice cyane cyane by'inkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, kuko ingabo z'Uburundi bigaragara neza yuko bari gutegura icyitwa defense yo ku rwego rwo hejuru. Bigaragara yuko bari kwikanga ko isaha n'isaha bagabwa ibitero. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na operation de couverture, aho bivuga ko igisirikare cya leta FARDC ndetse na FDNB bamaze gushyiraho ibirindiro bikomeye byo gukumiriza sarambwe mu bihe bice. Biragaragara neza cyane nyine mu bice by'amashyamba, nanone iyo ngiyo hejuru ya Uvira, Mwenga, Warungu, ahangaha harimo haragenda hagaragara mu by'ukuri ibyo bikorwa. Ariko kandi muri Kivu y'Amajyaruguru naho mu bice bya teritwari ya Walikale, nk'uko twari twagarutse tubabwira ku munsi w'ejo ibijyanye na plus strategique, n'ubundi babonye yuko ibijyanye n'ubwirinzi ari nabyo bikenewe. Turaza kandi kubyinjiramo neza turebe litisage iri gukorwa mu mashyamba, aho igisirikare cya FDNB gikomeje kugenda gisaka ahantu hose kugira ngo kirebe ko nta barwanyi bizasarambwe bahicaye cyangwa se bahihishe. Turaza kandi kubabwira blocage etefuriri, gufunga gace mu rwego rwo kugira ngo bagasake byagaragaye mu gisagara cya Uvira. Turaza kandi kubabwira action civil militaire ku bufatanye n'abaturage n'igisirikare uburyo bakomeje gukorana. Turaza kandi kurebera hamwe force speciale ziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi ziri kurungikwa mu gisagara cya Uvira ndetse no mu bindi bice. Turaza kandi kubabwira infiltration et extraction, bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Turababwira kandi appui artillerie ndetse na appui aérien rapproché.
turebere hamwe kandi bijyanye n'ibikomeje kugenda byibonekeza mu misozi itandukanye. Turabwira kandi cartographie opérationnelle biriko biragenda bicurwa na FDNB na FARDC mu rwego rwo kwitegura imirwano. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru aremereye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Amakuru agezweho mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatandatu ku igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda 2025. Mutama tuyahereye amakuru reka tuyahere muri ibi bice bya Mikenke, Minembwe ndetse na Rugezi byakomeje kugenda bigaragaramo itegurwa ry'intambara ikomeye cyane, ku buryo ubona yuko buri ruhande n'ubundi rurimo ruradiployinga, ariko noneho uruhande rwa M23 natwirwaneho bakaba bari gushyiramo imbaraga z'umurengero ukurikije uko ibintu bimeze. Yego, twinjizeho mu buryo bw'iramvuye tubwire ibiriko biragenda vyibonekeza Mutama. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana abanyamurenge navuga yuko bari kwishima, ariko nanone bari mu bwoba, kuko ntabwo wabona abasirikare nk'aba ngaba badasanzwe mu bice usanzwe urimo ngo utekereze ko ari ibisanzwe. Biragaragara neza yuko baje gutegura intambara ikomeye cyane bitewe n'ibikoresho bazanye. Yego, ndetse kandi bikanahurirana neza na neza n'ibindi bitero byari bimaze iminsi bigabwa. Hari abasore rero ngo ba M23 bamaze iminsi bagenda mu mayira, birumvikana kuko bakoresheje amato, bagera n'igihe bakoresha imodoka, bagera n'igihe baza gukoresha amaguru, ingendo z'amaguru. Uri kwibaza urugendo rwo kuva muri teritwari ya Masisi kugera i Murenge, urumva ni urugendo mu by'ukuri rumaze iminsi itari mikeya. yego, binjiye rero neza neza mu bice byo mu Banyamurenge, aho cyane cyane binjiye mu bice bya Mikenke. Ndimo mvugana n'umwe mu baturage batuye hariya ambwira ati biranejeje, twakiriye abana bacu bava i Masisi, gusa nanone bashyitse hano muri Mikenke iwacu. Ati nabo muri M23 yatwerereje ngo badutabare. Arakomeza arambwira ati hari abo twakiriye hano mu Mikenke, ariko hari n'abandi bakiri mu tundi duce dutandukanye turimo Rugezi na Minembwe n'ahandi. Ati mu by'ukuri ntabwo turamenya umubare w'abasirikare bose, ariko ni abasirikare benshi kandi nanone bazanye ibikoresho bihagije. Yambwiye yuko mu bikoresho bazanye harimo imbunda n'amasasu, ibikoresho bijyanye na research cyangwa se ibijyanye n'ubutasi nyine. yego, ndetse bakanavuga yuko ngo harimo n'abazajya batanga ibijyanye n'ubuvuzi, ubwo ngubwo buciriritse cyangwa se icyitwa bw'ibanze. first aid nyine. Yego, ubuvuzi bw'ibanze, first aid. Baravuga yuko muri bamwe mu basirikare bayoboye abandi harimo umugabo witwa Colonel Ndabagaza. Ni umwe mu bagabo bakomeye cyane muri M23 ndetse barwanye intambara igihe kirekire. Byumvikane ko rero ahangaha bitoroshye. Ibi rero birahurirana n'ubundi n'ubwo butumwa nari naguhaye ku bijyanye n'imyiteguro karabutaka y'igisirikare cya leta Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ubwo nawe wabinyuramo ukagenda ubihuza bitewe n'izi deployment karabutaka ziri kugenda mu by'ukuri zikorwa. Bigaragara neza yuko ahantu ari gutegurwa intambara iteye ubwoba. yego, nta kibazo. Mbere yuko turi buze kugaruka kuri izo operation ndagira ngo unyemerere tugere abadukurikiye inkuru y'inshamugongo, aho Brigadier General Mwakumboruku wari uri mu gisagara cya Uvira yapfuye. Ubwo turagaruka tureberamo izo operation. Uyu nguyu yarayoboye region militaire ya 33, urumva ni agahinda gakomeye cyane, bibanyuriremo. Yego, reka tubinyuremo, ubwo turakomeza turabira hamwe ibikomeje kugenda biba. Turabwira ko rero igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo cyatangaje ko umuyobozi w'akarere ka 33 Brigadier General Mwakumburuku Daniel yapfuye. Umuvugizi w'iki gisoda General Major Sylvain Kenge Bomisa yasobanuye ko uyu musirikare yagize ikibazo cy'ubuzima apfa
kuri uyu wa 12 ukwezi kw'icenda 2025 ubwo yihutishwaga mu bitaro bikuru bya Uvira. Major General Ekenge yasobanuye ko hari gutegurwa gahunda yo kujyana umurambo we uyu Brigadier General Mwakumba Ruku Kinshasa, kandi ko ariho hazabera umuhango wo kumusezeraho mu cyubahiro. Brigadier General Gasito Olivier asanzwe ari umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi, niwe ukayobora by'agateganyo nyuma y'urupfu rwa Mwakumba Ruku. Ikibazo gihari nuko bitewe nuko abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo barwanyije Brigadier General Gasita yafashe icyemezo cyo kuva muri Uvira ku igenekerezo ry'ikenda ukwezi kw'icenda, mu gihe ategereje ko ubuyobozi bukuru bubunga. Bivuze ko muri uyu mwanya w'akarere ka gisirikare ka 33 nta muyobozi mukuru gafite ku cyicaro gikuru cyako cy'agateganyo kiri mu gisagara cya Uvira. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragara ko umutekano ukomeje guhungabana ku giti gira intangere. Ari agahinda gakomeye cyane nyuma y'abantu 200 bamaze gupfira mu manuka y'ubwato. Yabereye he? Yabereye ni impanuka ebyiri mu by'ukuri z'ubwato zabereye mu ntara ya Ekwateri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego, imizeho mu kanya, nayo mpamvu tutigeze twibwira wenda abadukurikiye mu mpfunyapfunyi, aho mu by'ukuri wenda dushobora no kuza kwigarukaho mu buryo burambuye, ariko mbere abantu yuko izi mpanuka zice abagera ku 193 urumva barashyika benda gushyika kuri 200, ndetse kandi ukurikije n'abakomeretse n'ubundi 200 bashobora kuza kugeramo. yego, hagati aho twihanganisha imiryango y'abagize ibyago, abapfuye tubifurize iruhuko ridashira. Yego, ubwo rero urumva abandi baracyashakishwa. Impanuka zabaye tariki ya 10 ndetse n'iya 11 2025, ariko nyine ibijyanye no gukusanya amakuru y'abitabye Imana cyangwa amaze kuboneka twabimenye mu kanya gashize rwose. Yego, kugira ngo byanatangiye no kwemezwa nyine ni mu itangazamakuru, ndetse na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kugenda babisobanura. Ni muri agahinda mu by'ukuri wenda umuntu atanavugaho byinshi cyane, ariko navuga ngo ubu tuvugana abaturage bongeye guhaguruka barahagarara, baravuga bati rwose bashyireho uburyo bwiza bwo kugenzura imikorere n'imikoreshereze y'ibigenda mu mazi. Ubwo ni ukuvuga ngo ni amato, ndetse kontorore yose baravuga basaba ngo igihugu kigire neza, bijye bigenda neza, kuko ngaba abapfuye n'ubundi biragaragara neza yuko byatewe n'ubundi no gupakira ibirengeje ubushobozi, ndetse bikanavuga yuko byanga bikunda hari harimo ibijyanye no kutubahiriza amategeko n'amabwiriza yo kugenda mu mazi. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane giterwa na organization y'igihugu muri rusange. Ubundi watwinjiza muri Uvira bagenda babwira noneho ibirimo biragenda bivugwa, ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo cyane muri iyi misozi ya Minembwe, kuko naho tuhafite amakuru menshi. yego, mbere y'uko uri buze kutwinjiza tureba ibiri kuba, reka dore ku bijyanye na Securite Generali. Turaba twinjiye mu buzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ndatangira mbabwira ko abaturage bamaze igihe baterwa gahinda n'ibiri gukorwa na FARDC na Wazalendo, kuko bavuga ko bari kugirirwa nabi. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC rirwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Congo ryavuze ko rigiye gutabara abaturage bari kwicwa n'ingabo zirimo iza FARDC, iz'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ndetse na FDLR. Byatangajwe n'umuvugizi wa AFC ku rwego rwa politiki bwana Lawrence Kanyuka, aho yavuze ko abatazakomeza kumva imiborogo y'abanyekongo bamaze igihe bicwa n'ihuriro ry'ingabo za Kongo. Avuga ko bagiye gutabara vuba na bwangu. Uyu muvugizi yabwiye imiryango mpuzamahanga kudakomeza kureberera ubwicanyi bukorerwa abasivili mu burasirazuba bwa Kongo, agaragaza ko ibi bikorwa n'igisirikare cya Kongo ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro. Yakomeje avuga ko uduce turimo ahitwa Kibati, ahitwa Kasopo, ahitwa Bibwe, ahitwa Hembe, ahitwa Ruhinzi, ahitwa Akitwe, hose hakomeje kugenda habera ubwicanyi bukomeye bukorwa n'aba barwanyi. Asobanura ko ubwo bwicanyi butaberemo butarikomeze kugenda buba
aha gusa ko no muri Uvira buri kugenda bufata indi ntera yamaganye kandi yivuye inyuma ubwo bwicanyi n'ibikorwa bya kinyamaswa ndetse n'imvugo z'urwango zikomeje kujyana na biriya bitero. Mu gusoza agaragaza ko AFC idashobora gukomeza gucejeka, ashimangira ko igiye gutabara abaturage bamaze igihe kinini bari mu gahinda gakomeye gaterwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hejuru y'ibyo navuze ko aho ibyo bitero bitegurirwa hose bagomba kujyaho bakabicecekesha. Ibiro bikaba byahise bigaragaza imyiteguro ikomeye igaragaza izasarambwa ibyo zigiye gukora. Mutama ndagira ngo rero twinjize mu nkuru nyirizina uduhe ishusho y'ibiri kugenda bitegurwa ku rwego rwa gisirikare. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere abantu banyemereye tubanze duhere muri ibi bice uvuye uyu muhanda uva Kamanyora, muhanda Kamanyora Uvira, bigaragara neza yuko hari ibitegurwa bikomeye cyane. Mu minsi yashize twatimo tubwira abantu abasirikare bo muri Repubulika y'u Burundi Yego neza yuko barimo barashaka kuza kwinjira ahangaha. Biravuga yuko hari abasirikare binjiriye ahitwa Gihungwe ndetse n'ahitwa Nyamitanga, tibagiwe no mu gace gaturanye ahangaha kayitwa Ndava. Ubwo ndimo ndavuga ibice byo mu gihugu cy'u Burundi kandi abantu babyumvishije. Yego binjiye mu rwego n'ubundi rwo kugira ngo baze binjire muri ino Prenegere Ruzizi uvuye Kamanyora ukaza muri ibi bice bya za Ruvuge, kugira ngo wajye wumva kenshi ko hajya habera imirwano ahitwa za Kakamba, ahitwa za Ruberezi. Aho hose ngira ngo urabizi yuko M23 yagiye ifatamo uduce tumwe na tumwe, ariko hakagira n'utundi duce tumwe dusigara mu maboko y'abarwanyi ba Wazalendo, FARDC ndetse na FDND. Yego n'agace kitwa rwose Kigurwe, ubwo niko gaturanye neza n'aka gace ko mu Burundi. ngo nimvuga Kigurwe abantu bamwe bahita bumva Ndunda, wambutse Ndunda uhita winjira mu Burundi ahitwa Kagunuzi. ahangaha hose ngo abasirikare b'abarundi bapamiye bazengurutse ahangaha ubundi ni ku mupaka, ariko bamwe ngo banatangiye no kwambuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nk'ubu ngubu barabinjiye neza hafi ya centre de santé ya Ndunda. ubwo rero bangaba ngo baje kwataka bikomeye cyane, kuko ngo M23 yari yatangiye kwinjiza neza abarwanyi bayo ngo bari mu butasi rute nationale nimero 5. kugira ngo urabizi ko zasanze aho M23 yigeze kuhagera za Rungutu, nuko nguko za Runingo. Babizi neza yuko akontrole bikomeye cyane natwirwaneho. biramuha ko rero abarundi batangiye kwinjira ahangaha kugira ngo babe bagira gute batangira intambara ikomeye cyane, kuko ngo batangiye guterwa impungenge n'aba barwanyi ba M23 barimo baroherezwa muri ibi bice bituwe cyane n'abanyamurenge. rero bimeze nabi cyane hano muri Kiriba, ku rutindo, hari urutindo rwa Kiriba kuko hacamo umugezi wambukiranya ijya no mu gihugu rwose cy'u Burundi. byumvikane ko rero mu by'ukuri binanga bishobora kuza kurushaho gukomera. iki kibaya cya Ruzizi, Prenegere Ruzizi ashobora kuza kubera imirwano ikomeye cyane winjira neza muri Uvira. ubwo ngira ngo abantu barabyumva. hano za Kawezi aho hose harimo haravugwa mu by'ukuri atake ku mpande zombi, winjira neza mu mujyi wa Uvira. ibintu bishobora byatangiye ryari ibyo? ni ukuvuga ngo byatangiye amasaha y'umugoroba wa joro, ariko biri kugenda bifata intera bitewe n'uko abasirikare b'abarundi barimo baragenda bakwira imishwaro. bagiye banabonwa n'abaturage bamwe bari mu bikorwa by'ubuhinzi kuva mu gitondo kugeza na magingo aya ngaya biracyari kugenda bigaragara. Yego kugeza ubu haba hari umuturage wenda byahungabanyije akaba yavuye mu mitungo ye yerekeje y'ubuhungiro? kuko bitari byatangira kugira affection, niko navuga ngo bigira ingaruka bitewe n'uko batari batangira kuvuza amasasu. ntabwo abaturage bari batangira kwimbuka, ariko urumva amakuru bahanahana yiganjemo ikintu cyitwa amakuru y'ubwoba. by'umwihariko ibice bya Minembwe imerewe mu by'ukuri biriko biraterwa n'iki? nakiriwe ku munsi w'ejo. Yego
y'umuvandimwe witwa Ndaruhutse Sebitereko, yego, cyangwa se ukunda kwitwa Lazaro, aho yibukije abarimo umukozi w'Imana ngo bamaze imyaka 28 baguye mu minembwe. Ariko ibi bintu byibutsa nanone yuko ngo minembwe akomeza kugenda haba ikintu cyitwa ibitero karahabutaka. yego, Ibi bitero rero mu by'ukuri bikomeje kubabaza cyane abantu, ubwo bagahaye makuru mu by'ukuri y'ibihe bimaze gushira imyaka 28-30 gutyo irimo iragenda ishira ngo abanyamurenge bamerewe nabi cyane muri biriya bice. yego, Nibyo byongeye kwibutsa ibirimo birabera muri Rugezi, ibiri kubera mu Mikenke, ibiri kubera mu bice bitandukanye mbese bya Mwenda. Ku munsi w'ejo rero mu masaha y'umugoroba wa joro nabwo n'ubundi hongeye kumvikana amasasu yaturikiye mu Mikenke. Mikenke akaba ari agace mu by'ukuri navuga ko gatuwe n'abanyamurenge, ariko kandi bikagaragara neza yuko ngo ingabo z'Uburundi ndetse na FDLR zifite ikintu cyitwa uruhare rukomeye, ariko kandi nabo ngo bakaba bari kubikorera ngo kwirukana inyeshyamba z'umutwe wa M23. yego, Byaje nyuma y'uko M23 ahangaha yohereje ingabo mu by'ukuri abarwanyi twatangiye no kumenya umubare wabaze kuhagera, bakaba bagera ngo kuri 200. yego, ubwo rero ingabo z'Uburundi nazo zakameje zikavuga yuko byanga bikunda ngo badateze kuzava muri bice bya za Mikenke, Mugezi na Minembwe, kwagura ibindi bice cyane cyane muri teritwari ya Fizi ndetse na teritwari ya Mwenga. yego, Ibi rero bifite aho bihuriye nanone n'intambara karabutaka ishobora kuza kuba kuri uyu munsi, kubera yuko hari amakuru ahari avuga ko hari abasirikare b'u Burundi ndetse na FDLR ngo badiployinzwe ubundi mu misozi irimo cyane cyane amashyamba, yego, ahitwa za Miyanja, ahitwa za Migera, ahitwa za Nyakajimbo. Ahangaha hose ngo haje abarwanyi bakomeye cyane bo muri iki gisirikare cy'u Burundi. Ibi ngibi rero bishobora kuza gutuma n'ubundi bitatira cyane izi intare za Sarambwe ndetse n'umutwe wa MRDP twirwaneho. Ibintu navuga yuko biteye impungenge ugereranyije n'uko abaturage bari kubivuga. Mutamu, wenda ibyo byaba byaratangiye guhindura isura kuva ryari? Kuko mu minsi yashize n'ubundi twumvaga ko hari bimwe biriko biragenda bitegurwa. Urebye uburemere mu by'ukuri bw'imirwano iri gutegura ndetse n'iri kuba bigaragaye cyane byagaragaye mu cyumweru gishize Kamere, ariko nanone muri iki cyumweru mu mpera zacyo kuva ku wa gatanu biragaragara ko hari harimo harategurwa ibintu bidasanzwe, kuko ngira ngo wenda unarebye uburyo Wazalendo yakomeje kugenda inacikamo ibice bifite aho bikuriye cyane n'imyiteguro karabutaka. Sinzi niba wamenye ibyaraye kuri Wazalendo. Oya, baherutse kwishyikiriza M23 harimo ndetse n'abana b'imyaka 15 batangiye no kwivamo rero bavuga yuko mu by'ukuri ngo Wazalendo ndetse n'abarundi ngo barimo barategura bikomeye cyane imirwano karabutaka. Ngira ngo ukuriye abarinda komanda ya brigade yabivuze, ni n'abagaragajwe rwose na Lieutenant Colonel Wiringoma. ese Mutamu, aba bana ngo bababwiye amakuru akomeye cyane mu gisirikare ndetse no muri politiki yakoreshwa amayeri menshi atandukanye. Urashingira kuki wemeza ko bariya batangaje ko baturutse mu cyama cya Wazalendo ari ukuri, ko bitaba ari ibyahimbwe n'uriya mutwe ku nyungu bwite za politike? Hari ibintu byanashoboka cyane kuko bisa n'ibyavuzweho, ariko amasura ya batatu njyewe ubwanjye yego ndayazi. Hari umwe nziwe muri teritwari ya Masisi ubwo mperukayo, n'ubundi bari nabonanye n'ababyeyi be bavuga yuko bari baramubuze ariko ngo yasaga naho yagarutse. yego, Hakaba n'abandi babiri bo muri Sud Kivu
mu Mikenke n'ubundi ariko bakomoka mu bwoko bw'Abafurero. yego Mu by'ukuri ariko hari n'abandi ntazi amasura yabo ku buryo byanashoboka yuko nyine wenda ari na propaganda mugani, kuko ngira ngo murabizi ko bijya bibaho cyane izi ntambara nk'izi ngizi zo hakunda kubaho ibintu byinshi cyane umuntu atanamenya, ariko turacyakora ubugenzuzi mu buryo bwimbitse. nyemerera n'ubundi duhite tujya ku byatangajwe n'ubundi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Yves Nduhungirehe, n'ubundi ugaragaza izindi kesi ziremereye kuri FARDC ndetse na Wazalendo. Ubwo turagaruka tujyana ku zindi axe nawe tubwira ibiri ko biribonekeza. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Yves Nduhungirehe yashimangiye ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bufite uruhare mu bugizi bwa nabi bukorwa n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ryiswe Wazalendo. Raporo ya Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yasohotse ku igenekerezo rya 5 kwezi kw'Icyenda 2025 iragaragaza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bakoze ibyaha bikomeye mu burasirazuba bw'iki gihugu, birimo kwica abasivili, gufata abagore ku ngufu no kwinjiza abana mu gisirikare. Umuvugizi w'ingabo za FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomisa yasubije ko aba basirikare batakoze ibi byaha, asobanura ko impamvu byavuzwe muri iyi raporo ariko ubusanzwe bakorana na Wazalendo ariko ngo sibo babikoze ni irihuriro. Yagize ati FARDC baravugwa gusa kubera ko bakorana na Wazalendo, ariko gukorana nabo ntibisobanuye ko tubagenzura, kandi ibyaha byakozwe na Wazalendo ntibikwiye gushyirwa kuri FARDC. umunyapolitiki Olivier Nduhungirehe murambabarira n'umunyapolitiki Olivier Kamitatu wabaye minisitiri w'igenamigambi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, we yatangaje ko iminsi ntarengwa abayobozi bo muri Wazalendo bakomeje guha abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi ngo bave mu gihugu cyabo, bigaragaza uburyo urwango rwamunze iri huriro rishobora no kuba ryadindiza inzira y'amahoro. Kamitutu yagize ati ibihe ntarengwa by'amahoro bitangwa n'abayobozi bo muri Wazalendo basaba kwirukana abatutsi biragaragaza ingengabitekerezo n'urwango bitakihanganirwa, bisubiza inyuma icyizere cy'amahoro mu burasirazuba. Izi mvugo zishyigikiwe n'abayobozi bo muri leta zongeza urugomo, zigaharura inzira y'ubundi bwicanyi. Minisitiri Nduhungirehe akaba ashingiye rero ku butumwa bwa Kamitatu, yibutsa ko inshuro nyinshi leta ya Kongo yagaragaje ko ishyigikiye Wazalendo yivuye inyuma, nyamara iri huriro ryaramunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje kugenda ifata indi ntera. Yagize ati birakwiye kwibutsa leta ya Kinshasa inshuro nyinshi yagaragaje ko ishyigikiye yivuye inyuma imitwe y'abajenosideri ya VDP Wazalendo, itoteza, igahohotera, igatwika abofisiye ba FARDC b'abatutsi ari bazima, igatwika imidugudu y'abanyekongo b'abatutsi yose, igakongoka, igaha n'intwaro kugira ngo bice abanyarwanda. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo leta ya Kongo ishyigikiye Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 irenga, igasaba akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu kwemeja jenoside mpimbano itariki 9 ukwezi kw'Icyenda, ubwo iyi raporo yamurikirwaga akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abari bahagarariye guverinoma ya Kongo bagasabye kwemeza ko ingabo z'u Rwanda n'umutwe witwaje intwaro mu 2023 bakoze jenoside. Ambasaderi w'u Rwanda mu ishami rya Loni n'indi miryango mpuzamahanga ikorera i Geneve mu Busuwisi, Rujene Bakuramutsa Manzi, yamaganye intumwa za guverinoma ya Kongo azimenyesha ko gushinja ingabo z'igihugu jenoside ari ukurenga umurongo utukura. Mutamangaye nguko watubwira n'ibindi biriko biragenda byibonekeza. Reka twinjirane nanone rero mu bice bitandukanye bya teritwari, cyane cyane ya Masisi ndetse na Walikale, naho wakomeje kugenda humvikana mu bihe bitandukanye atake z'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Yego.
twababwiye igihe kitari gitoya yuko birimo biragaragara neza yuko umutwe wa M23 uri gushaka byanga bikunda kuzinjira mu bice bya Pinga. yego Amakuru twamenye hafi na paruwase ya Warikare hakizwe abasirikare bakomeye cyane ni kuri uyu muhanda route nationale nimero 3. yego neza navuga ko hari ikibaya ariko hanyura n'umugezi cyangwa se bamwe banavuga ngo cyangwa kuko hari aho bigera hagasa nk'aho habaye ikiyaga cyitwa Loa. yego hazanywe abasirikare bakomeye b'u Burundi bivugwa yuko bari gutanga ngo n'imyitozo karahabutaka. yego imbere neza rwose y'uwo mugezi hagati nyine y'uwo mugezi na paruwasi ya Warikare y'abakatolika hari abasirikare bakomeye cyane bivuga ko harimo n'abayibu special force b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. gahunda rero ngo ni ugutangira no gutangatanga bikomeye cyane aho umutwe wa M23 bari muri uyu muhanda wa route principale nimero 529 bivugwa yuko barimo baraza mu by'ukuri ngo baturutse mu bice bya teritwari ya Masisi baherutse kugira gute kwigarurira. yego ubwo rero biravugwa yuko mu by'ukuri hari ubwoba bukomeye cyane mu bice nanone byitwa za Miyanda, ahitwa za Mubanda, ahitwa za Wenga, ahitwa za Mutongo ndetse na Angola, tutibagiwe n'agace kitwa Mitusenga hano za Mutakato ya kabiri ndetse na Mutakato ya mbere bigaragaza ko ari ibice mu by'ukuri ngo bishobora kuzanyurwamo za Tebero ndetse n'agace kitwa rwose Bunesa. ubwo rero turacyategereje mu by'ukuri kureba aya makuru kuko arimo aragenda turimo bigaragara ko byanga bikunda ashobora kuza kuba ibintu bidasanzwe. M23 ngo iri kwataka bari kudeployinga, hari amakamyo agera kuri 3 aherutse kuvugwa n'ubundi yitiriye mu bice uzamukiye za Kabati ukazamukira mu gace kitwa Limangi Kasuka werekeza mu cyo kitwa Ishunga. bishoboka ko n'ubundi biranga habinjiza neza muri Warikare. yego hagati aho rero mu yandi makuru Mutama ngira ngo umukobwa cyangwa se umudamu witwa Major Claudine uramuzi wagiye ugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga yambaye umwambaro wiza Sarambwe. kuri ubu rero yahawe inshingano zikomeye nabyo twabibwira abadukurikiye. yego nta kibazo. yego ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 MRDP twirwaneho ryagize Major Claudine izaho bamuhaye rero kuba yaba umuyobozi w'ibikorwa bya polisi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. ni amakuru dukesha bamwe mu bagize ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho aho bavuga ko izi mpinduka zakozwe ku munsi w'ejo kwa gatandatu tw'igenekerezo rya 13 kwezi kw'icyenda 2025 nk'uko bivugwa bagize bati Major Claudine yagizwe S1 wa polisi yose ya AFC bivuze ko ashinzwe imiyoborere ya polisi mu bice byose byabohowe na M23 AFC. Claudine wahawe uyu mwanya muri polisi yari umusirikare w'amba 23 kuva mu mwaka wa 2022 aho yari afite ipeti rya majoro. yageze mu gisirikare avuye mu mutwe wa twirwaneho akaba yarayigezemo mu mwaka wa 2020 nyuma yaho atabaye bene wabo b'abanyamurenge bicwagwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo mu bitero byagabwaga kuri uyu mutwe muri 2017. izi mpinduka zikozwe mu gihe AFC MRDP iheruka gutangaza ko abapolisi bayo batangiye gushyirwa mu bikorwa byo kurinda bene igihugu bo mu bice igenzura. Buri ubu hari umutekano usesuye hari nyuma y'uko abapolisi bashoje ikosi ibamazemo amezi 6 ndetse umuhango wo kuyisoza iri kosi wayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe M23 General Emmanuel Sultani.
Mutama, polisi ya AFC kuri ubu irakora ite? Abaturage komantere bayifiteho ni igiye kugeza ubu? Biragaragara ko polisi ya AFC 23 ndetse yanatangiye imirimo yayo. Yego, Birakora cyane ibikorwa byo gucunga umutekano, ariko cyane muri sosiyete sivile niko umuntu yavuga, kubera yuko ntabwo ari abapolisi bajya ku mirongo ya mbere y'urugamba ngo bajye kurasana mu rugamba. yego, Bigaragara ko cyane ari gukorwa organization by'umwihariko n'ibijyanye n'imihanda, ingendo, transport. Bari kugerageza koroshya urujya n'uruza uko byakorwaga. Bigaragara neza yuko biri guhinduka cyane nko mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu mujyi wa Goma. yego, Ikindi ukabona yuko ibijyanye no guhuza inzego za sosiyete sivile ndetse n'inzego ngo sinzi nimba umuntu yazita za leta mu gihe ari inyeshyamba ziyoboye ibi bice, ariko uko byasa kose hari uburyo nyine bayoboyemo. yego, Biragaragara neza yuko biri gukorwa mu bijyanye n'umutekano wabyo, biri gukorwa n'abapolisi, kuko n'ibice bikoreramo amagereza ni abapolisi bari kubirinda. Ibice bikorerwamo cyane izi nzego byakomeje kungora kuvuga ngo inzego za leta, kandi tuzi ko ari inyeshyamba zihari nko kuri guverinora ndetse n'ahandi bo baharinda. yego, ndetse n'ibice bimwe ngira ngo wumvishije ikijya kumera nka banki zafunguwe muri Bukavu ndetse na Goma, nabo ni uko bigaragara ko ari ibyo bikorwa bigiye bitandukanye bagiye barimo, ndetse no ku masoko n'ahandi. Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Yego, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane, kandi ngusaba inkunga ikomeye udukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.